Sanibonani sive sonke siyabengelela udokotela Mthembu kwamaphumulo isitophi sami kaMxhosa inkosi engiyakhele ikaHlongwa namhlanje balaleli siniphathele indaba lezinhle kakhulu indaba zothando enginesiqiniseko sokuba le topic esizokhuluma ngayo namhlanje wonke lo muntu uyayithakasela futhi uyayithanda ngoba sinamakhaya ngayo le topic siyaphambili ngayo le topic uthando cha balaleli la itopic esoxela ngayo kakhulu ekuyiyona lehlupha kakhulu labantu sizoxela ngetopic ye-ex yomuntu owamshiya ngoba khona umuntu okumshiye uthola umshiya usakuthanda lo muntu omshiya esakuthanda uba ingozi kakhulu kuwe wena mawusuthi move on ngoba lo muntu usuke nesilonda omunye usuke unenhlanhlako omunye mezokucabangela lokuhle kodwa labaningi ukakufisele ngisho lokufa uthola ukuthi lo munye usekuhambela izinyanga ukuthi mekumele ufe mekumele uhlanye sinabantu abahlanyayo njengamanje abahlangiswa ama-ex ukuphula umuntu inhliziyo uphinde usondele eduze kwakhe balaleli bami kuyingozi lokho ufuna siqikelele kakhulu 2 futhi la kuyingozi khona kakhulu kuyingozi la ngendaba ye-ex ukuphila nomuntu uthola ukuthi uphila nalo muntu lo muntu akuphathe kahle mekuphathe kahle lo muntu bese liyafika idemoni elithi njengamanje hlukanani naye mase lifikile lelo demoni lokuthi nihlukane wena akukavumi kuwe ukuthi nihlukane nalo muntu use move on noma nawe usu move on lento isiphetho sayo la ihamba ihluphe khona phambili ihlupha ngesikhathi usuthola lo munye umuntu abantu abaningi nginesiqiniseko sokuthi bahlushwa yileyo yinto leyo le ngizokhuluma ngawo njengamanje indaba ye-ex ngesikhathi usumove on washiya le ex yakho ihlupha la ukuthi la uyaphambili la uyakhona uthola ukuthi uzothi mawufika khona ufika uthola ukuthi uyathola uthando kodwa uthando okutholayo alifani nalasemumva kuzothi mekwenzeka inkinga la phambili bese ukhumbula emumva isizathu ke sokukhumbula emumva isizathu sezandla lo muntu uthola ukuthi mangabe wena umuntu wesilisa uganiwe unomfazi athi methu yakuthinta mhlambe ukuthinta mhlawumbe ukubambe inqele mhlawumbe obuye ukubamba la akubamba khona isithi ingqondo yakho ubani wayengangibambi kanje leyo nto bafowethu ingozi kakhulu angikucacise lokhu ngoba leyo nto ikiphoqa ukuthi move on kuhlanjwe ngokwesintu iyahlanjwa leyo nto lezo iyahlanjwa izandla salo muntu akade uthandana naye ngoba lezo zinto zihamba sikuhluphe kakhulu ngoba abanye uthola ukuthi bahamba mhlawumbe bebehamba ngokuthwala engqondweni ukuthi njengamanje njengoba mhlawumbe unenkinga kulolo thando sukusukulo ube nokuthi hayi usibanibani mhlawumbe ungiphonsa ngechitho njani ngike ngabhekana ke naleyo nkinga njengoba ngudokotela mengibhekana naleyo nkinga leyo afike lo munye ufuna isichitho ufuna kuyiphindiselela kanti mengithi ngiyaginga amathambo ngikhuluma nobaba mkhulu ngathola ukuthi cha akusikho ngalendlela yena akacabanga ngayo into emshayayo yena ushawa izandla lo muntu ayethandana naye before wayemphethe kahle manje uma la akakhona uma kwenzeka izinto lento ibe isimshaye ekhumbule emuva noma uthi mebesenkonzweni nomnyeni wakhe bese eba nenkinga uthola ukuthi kuzajabule sekuphoqa ukuthi acabange lo muntu le-ex manje lento isimhlupha kakhulu nethi ke ngokwesintu ke ngamenza ngokwesintu namakhamba khona kanjalo sahamba samhlambulula kunamhlanje ukahle kuyagezwa lokho bokunene cha siyabonga siyatholakala ku 073 3688
166 073 36 88 166 sitholakala kuleyo nombolo.